Bagai ini cuma star im tisu alang di pantai cepat sini ponci konsening halo. La so mai long na che tong dun la ke li tum ning kan thong ka ba tro SDC hemprek ka che song karbing long la pen the ensils arat farman phan ka che song ning kan thong ka ba tro SDC pur ki bolong ka ja pluk pen ahok pen hemprek ka phan kamatha vek ke phan kamatha vek aramulo abang fulo pode lage nali tum helu pingidak na cetong tum helu kasi nilipen ke mate SDC phone men make hokul People sini tum dak finish itu na kok lo. Halake tum lamso li. Itum han jakong pen he pietum sorkar pietum ili tum hana ber nikan poke bahini lo. Hala balik tum cici nikan poke bahini Bharot kacari alo lo kitok dak Haro hinira plike rapli har soang deng pen ini tuman sorkar pi bharot sorkar tum lapente asam sorkar tum ini tumhan nang tipe deh itum kilong nang jakong itum kilong nang ji an asai ang deng mukhada itu man make nang dip fiksi laki itu mungkin non purnita apa playing feeder lo lagi itu RTIPC information ena same non normal zone football patu normal cricket patu bege itu 100 years star ting karbidun hota lindel asi sports te itu infrastructure aku itu asli par develop portuna teaching method kadubi halat itu maulong sports and youth and affairs budu hala so putak pen aku itu hang pondri song pondri song takse saige tiki mane di school de dunde lo university le dunde lo college ke li dunji ke li same arta bangge alang non ke ningkani ko rahi ki thono kole same kan kle mani habo Atu apa no pute we have kilo geographical indication tag GI Singhasonan su ke goal number 1 entah itu masukan harness ak theda itu ubi kimi tu man hang na hai agriculture department long se ninkan ising se 30 crores bolte 10 crores bake ubi kimi tu an irrespective of party lam jibu ben penang bang harus sibat hang Latu man mangke ingke nang ciri suri ini pakai dah ningkan si ciri ini suri ini pada 500 bighas mangke nang tum farusi bang farusi claim awi kimi tum le nak hem cipon 1500 bighas ansu ki pen pula council review han kilo andal tu high modalities bang itum claim pon di pen dimang ji pen cetan itu lahal itu begitu sports on son hak tu pen pulo cricket India lo nganong itu teng IPL itu ke famous big lo the richest sports league in the world one of the richest not right one of the richest sports league in the world IPL is therefore itu anda lo football lo grubom lo badminton lo grubom lo semi nong kaci thang nai pole cricket football badminton laki thom enang itu la super mangke the best footballers 50 best footballers of Karbi Anglong kalian han eno 50 60 50 cricketers best cricketers Karbi Anglong men eno 50 badminton players from first eno la tuman bang paru silo phuket bang residential pen purani padono la tuman ahem do pura JV school dong RMS ahem ta ene biko sports la kasalo mata do la tuman ke exclusively pathu pam meno ningkan siam bang ithe khitum bang muning pake 1 year philo pote bang ke pafan bang ko relegate to do ko bang ke pafan ko khimena ing waino lason si pote la ke chompu chondam ke system organize ke li chipang philo la si tum produce sunjia themai tum chini anu tendai tum lo charli tum saidi lo muni tum ama cells bang lahai tum memory the ऐसे फुटबॉल के नांग से बांग टेंग से वार्ड थेक टू थेक नहीं बांग टेंग क्रिकेट बेटा थेक थेक नहीं 140 किलोमीटर पर आवर थेक नहीं कोते लगे टेक्निक नॉन मीडिया कॉन्फ्रेंस हम तुम खाम जा लाम बुलिल है लालो परे तुमके बांग टेंग गोल क्लास प्रैक्टिस हो लासु गोल क्लास का प्रैक्टिस की क्रिएट चिफन के टंका के दौड़ी अनु तीन मंगाली सिस्टम में आकी में नाइ क्रिकेट पेन बांग होकेट फुटबॉल पेन बांग होकेट बैडमिंटन पेन बांग होकेट इंगवा रा निंकान इसी की चो कौन से दो 150 I used to how much they will eat hardly 5 crore 2 crores per doribo la so taka ya tum en unmati itu